Hai no hai phai kaham jotono no an channelo edu tips Kokborok. Phaidi जों तिनि नायलायनाय नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड नि होते जे कायसा जॉब नि नोटिफिकेशन होका ओ जॉब नि नोटिफिकेशन नो जों तिनि किसा काहाम के डिटेल्स परिवुई बुजुई नायलायाना पुइला नो ओ जागावो डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज नि डिटेल्स रिजाक कयटा पोस्ट तंग एपरे कयटा वैकेंसी तंग अमरक जतनो रो डिटेल्स रिजाक नरक नोटिफिकेशन नो डाउनलोड खाइनायखाय आंनि चैनल नि डिस्क्रिप्शन नो तलाव लिंक दिनाय आं आ जागोन हयतो नरक ओ नोटिफिकेशन नो डाउनलोड खाइयै नरक तेसा काहामखाय परिनाय मानो ओंके फाइदि जों अरो कायबेसक पोस्ट दं तै कयटा वैकेंसी दं अमरनो किसा डिटेल्स परिनाय लायानो पुइला नरो जों नुखा 31 पोस्ट नि बागै जॉब अंखजाक 31 पोस्ट नि बागै जे जॉब अंखमानि विभिन्न पोस्ट और अंखजाक विभिन्न पोस्ट नि बागै विभिन्न सीट दंगो वैकेंसी दंगो ST SC इउआर जतन खागजाक दंगो अमरनो नरक किसा काहामखाय नाविनाय दै पुइलानो जों अरो एग्जाम्पल नि बागै नायना थांगा आंखाय मैनेजमेंट ट्रेनी प्रोडक्शन नि बागै ओ जागाव टोटल सीट इंका 16टा एपरे इउआर नि बागै 10टा दंगो EWS नि बागै अरो दंगो एकटा ताई SC ST नि बागै ST नि बागै ओ जागा कोनो पोस्ट करे फ्रेश नि बागै कायसा दंगो ताई SC नि बागै फ्रेश ओ कायसा ताई बैकलॉग ओ कायसा दंगो अमो हायखाय विभिन्न पोस्ट दंगो जागाव मैनेजमेंट ट्रेनी मार्केटिंग दंगो मैनेजमेंट ट्रेनी ह्यूमन रिसोर्स दंगो मैनेजमेंट ट्रेनी एग्री इंजीनियरिंग दंगो मैनेजमेंट ट्रेनी सिविल इंजीनियरिंग दंगो आं नरनो साइरि नामु दंगो ओ जे पोस्ट अंखमानि ओ जे नोटिफिकेशन अंखमानि अमो हयतो जतनि क्वालिफिकेशन नि लगे मिलिया फानंग मानो हायपानो ओ जागाव नरक जे क्वालिफिकेशन बाय मिलियो नरक नि बागै ओ जॉब सुइटेबल मानो नरक अमनो एप्लाई खाय मानो ओ जे नोटिफिकेशन अमो स्पेशली निनी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड न होते अंखखा अमन बागै अमो स्पेशली जारा एग्री बीएससी खाइजाक जारा एग्री एमएससी खाइजाक बा एग्रीकल्चर नि तै एमबीए खाइजाक बंग नि बागै से ओ जे जॉब अंखमानि अमो स्पेशली अंखखा नेक्स्ट गंका और इसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑफ एक्सपीरियंस बा इसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एनी और रिजाक बो पोस्ट नि बागै बो क्वालिफिकेशन सुइटेबल अमो ओ जागाव काहामखाय न सैरिका नरक और नाइमानो काहामखाय नरक नायनाखाय आं आनी डिस्क्रिप्शन तलाव आं ओ जे PDF बा नोटिफिकेशन नि लिंक आं रिवानो नरक डाउनलोड खाई अमो तेसा काहामखाय परिनाय फैदि जे नंगनि थानी बो क्वालिफिकेशन तंग ताई नरक नि लगी बो पोस्ट सुइटेबल तंग नरक आमनो किसा काहामखाय नायनायदि ओ जागा पुइलानो रिजाक नायदि आं कयेकटा नरक न ओ जागाव सावै खोनारिवानो मैनेजमेंट ट्रेनी प्रोडक्शन ओ पोस्ट नि बागै हिंगांखाय BSc एग्री प्लस MBA एग्री बिजनेस मैनेजमेंट और MSc एग्री विथ स्पेशलाइजेशन इन एग्रोनॉमी सीड टेक्नोलॉजी अमो हिनी रिजाक तार माने स्पेशली ओ जे पोस्ट अंखमानि जतनो ओ जागा जे जतो पोस्ट दं मानि ओ पोस्ट रक जारा एग्रीकल्चर परिजाक जारा BSc एग्रीकल्चर परिजाक बा MSc एग्रीकल्चर परिजाक बा MBA खाइजाक एग्रीकल्चर तियै बंगनि बागै से स्पेशली मो पोस्ट अंखका हिंगाखाय जों अरो टोटल 31 पोस्ट दंगो 31 पोस्ट नि जों अरो प्राय पोस्ट नगु जतनो MSc एग्री बा BSc एग्री बा MBA एग्री होते सानै दंगो हिंगाय ओ जॉब बा ओ पोस्ट हयतो जतनि बागै सुइटेबल अंगिया फानंग मानो जतनि क्वालिफिकेशन बाय मिलिया फानंग मानो हायपानो नरक पोस्ट नो किसा काहामखाय बुजिवुई ताई अरो निजे नोटिफिकेशन किसा काहामखाय परिवुई नरक बो पोस्ट नंगनि बागै सुइटेबल नरक आमो नाई एप्लाई खायमान नेक्स्ट इंका और एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन एज ऑन लास्ट डेट ऑफ रिसीव ऑफ एप्लीकेशन ओ जागाव बरक बो पोस्ट नि बागै बो बसक जरातै एज रिलैक्सेशन तंग अमरो किसा बरक रिजागो जागाव आं नंनो किसा परि खोनारिवानो एसिस्टेंट लीगल ग्रेड 1 नि बागै हिंगांखाय ओ जागाव निनि 30 इयर्स क्रॉस खायमांगला मैनेजमेंट ट्रेनी नि बागै हिंगांखाय नरक 27 इयर्स क्रॉस खायमांगला सीनियर डिप्लोमा ट्रेनी नि बागै नरक 27 इयर्स क्रॉस खायमांगला ट्रेनी नि बागै बो सेम 27 इयर क्रॉस खायमांगला ट्रेनी मेट नि बागै 25 इयर्स क्रॉस खायमांगला ओ जागाव शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब नि बागै हिंगांखाय शेड्यूल ट्राइब नि बागै 5 इयर्स नि रिलैक्सेशन रिजाक अदर बैकवर्ड क्लासेस नॉन क्रीमी लेयर नि बागै हिंगांखाय ओ जागाव 3 इयर्स नि रिलैक्सेशन रिजाक पर्सन विथ डिसेबिलिटी बंगनि बागै 10 इयर्स नि रिलैक्सेशन रिजाक एक्स सर्विसमैन बंगनि बागै हिंगांखाय ओ जागाव 5 इयर्स नि रिलैक्सेशन रिजाक तेकेसो जागा बरक काहामखाय सैरिखा जे not applicable for existing departmental candidate as per decision taken by board in its
272 nini board meeting held on 13 June 2017 norok o jaga kahamke bujina di je jara already government job khai tongnai rok already department job khai tongnai rok borok ni bai kintu o job applicable ya next ngake o jaga o selection process bahai ke ngai omo borok rijak management training ni bagai norok oro nugui tongmano je management training ni bagai stage 1 stage 2 and stage 3 tinta stage o bini selection ngai stage 1 o written examination ngai stage 2 o written examination ni merit list no naiye borok candidate no interview ni bagai honnai tai document verification khaijak nai stage 3 o nongni jotono final miliwui je mark ongkhomani ba nongni je final merit list ongkhomani amuni tai document verification khaiman pore norokno selection khaijak nai assistant legal grade 1 ni bagi bo same no tai o jaga o senior trainee diploma trainee and trainee mate jotini bagi no o jaga o same process o selection nai next ngkha o jaga o koekta post ni bagai chini salary busuk man ba basic pay busuk rok omorok oro kisa details o rijak norok oro nugui mano assistant legal grade 1 ni bagai scale of pay IDA omo 22,000 ni simi 77,000 jora angui mano tai basic pay ngkha 22,000 tai omo haino tai trainee ni bagai tai trainee mate ni bagai busuk salary norok oro kisa nai mano next ngangkai o jaga borok koekta important information rijak o information rok tamo norok kisa nai di first ngangkai kaisa candidate শুধু kaisa post ni bagino apply khaimanai te kaisa ngangkai norok ni je furu document verification ngo afro norok kintu nong ni joto certificate ba documents tongmani a jaga o photocopy khaiye self attested khaidi self attested khaiman pore norok omono login tonedi tai application je online application amoni print out kaisa tai admit card ni photocopy kaisa norok logitalang thangdi tai ngangkai o jaga o next je tongmani ngangkai candidate has to retain a copy of his online application and admit card carefully till completion of requirement process candidate no kintu oro request khaijaka je requirement process paya jora bini admit card tai bini online application copy bin thani tonna nangnai norok oro kaham ke seijak norok omono porinai mano hingkai tini ni bagai asokno tini jeng on notification no kaham ke porinai laikha tai norok jodi an channel o jodi katal hingkai ba norok an channel no subscribe khaidi tai tang bagi hingkai subscribe khai o jaga norok je bell tongman o bell icon no bo norok sini ready taon bagi hingkai ani je next video upcoming video phaimani omon norok thani jotno se sakang sok painai jak sorry ani kisa voice quality rok asuk ang sari maya kho ang aste sereng tongo tai I hope I wish norokni support netei ang ani channel no dati no growth khaimanai norokni support nago hambai jotono no tinin bagai asakno